Can we come Also, there we go. Otlač. Okay. 5 centov za liter. And look at the price. 3,000 toman per liter. No, to je 5 centov, takže možno 45 centov bude stať toto tankovanie do Hondy. Možno 40, neviem koľko to bude litrov. A ešte také 2 centíky. No. Ešte to také 2-3 centy by som tam dal. Jeden. Ešte. Oh. Enough? Ah, it's okay, thank you. Okay. Takže takých 40 centov som rozbil, Marek. 40 centov na benzíne. No? Krásne, Ja nechám byť. krásny život.